Okumara emyaka eri kurenga 10 abatura umuraka gwa Kabarama mugombora ya Bugamba batwirene babona batine burabona munongo mbwire bwenjura ahabwo Orutindo rwa Kanyangonje Kabarama rukwijura sero kari ibintu bingi munonga tukubanza hari ishomero Kabarama Primary School hari Nyarubare Primary School hari kanisa Nyarubare hari Kiliziya ya Kabarama hariyo ibyamaguzi bingi ibirikurugayo kembaho bitoke kandi n'uruguto n'urumwe uruconnectinga Uganda hamwe na Rwanda Uganda hamwe na Tanzania umuntu orukufaha abantu baburijo teka kamayantira Kabarama hariyo Orutindo ayo musing itintu kotsi hariyo Orutindo rwo district tekolobasa bwene mureke mu district twiye billion emwe entintu kezikorwe mumutero mungaro Akawenda kushubuza no parliament ya yanga yagera to no district yabanche yabampango itunge billion emwe eza kora nguto nyomwe baziyo omwezi omushishirwa mukuru wihanga wa district ya Rwampara atongwizo mu rumogo koro Rutindoru otiroho na kilomita 3 z'oruguto kuruga Kanyangonji kuzanya Rubare orutwirano ruteganise byenjenda that are going to be done in this place. Hatugwamizi gagumagiza nzaziri Calvert mpango zo 12 ni mpango bijagara bomwe na nomwe gagende umugogote deneze zindi nazo ntuza kuzispacinga kurugira nko kumukorera diagram jejo dende tuzombe cereki ebisika Taro businesses nyingi namwe no waikano yebuzuko bitoke bemberga bibit omwana gw'abantu gubengurga yo gute konka government age nico kijibisizeho okurugera abanyishengero becwekeki Orutindo rutwire remerwe korwa abo kugira ngo rwetenga sente nyingi ezihereze kuboneka kandi bashabira abaturo kurebuze meromera akorwa ha Rutindoru itwenga government tukarebeka ngo billion president yari kaguta Museveni yatire twarebeka ngo tuyo million 2.5 ezirabase gukora Orutindo na no muhando kuguta a revenue ngere standard nza kutekaho maramu kuruga mu trading center Kanyangonji tombeke box Calvert nonji tuteko na bya Calvert bye bihango mu rubaju tubase kushara no rugudo kugenda mpaka kushobora Nyarubare twalonchinga twatandika kandi twaza kwikomu Christmas ntabahene cyabereho twaza kweza January abana garko mu mashomero ntwija kuba twine oruguto rungi kandi na bridge jo neja kuba yakoze niteka ngo abantu bakamara mureke tkorese umugishogu wa Orutindo rugamenti ya Museveni twire ko binoza kurabaho niwe nibingwa byitubiye bitakembe so ntubasiye okusimanka district yitu ya Rwampara yabasa guteka tukororo ruguto rwitu aha kahumbe kamwe ka sente zengute zishemerire kwebwa buri district Rwampara yatungiraho bukikuru 500 eziriyo no zikoresa ubukutereze mahanda inda Aidan Bataringaya.